Ассалому алайкум тамошобинон. Мо имрӯз торти бисквит тайёр мекунем. 9 та тухм, 1 разафетил, 1 ванилин, 1 қошиқча сода, қади уксус, 200 грамм шакар, 300 грамм орд. ози ҳамаша тарзи тайёр карданаша нишон медиҳем ба шумо. Марҳамат, тамошо кунед. шакар тухмамо адалаш кардем то шакар об шудана ғалз шуданаша ба миксер мезанем. баъди вай содаву уксуса добавит мекунем. баъди уксус вай разрыхитила медозем и ванилина. баъди ино орда добавит мекунем. мода форма рехтем. мои аввал гуфтем 300 грамм орд. 300 грамм орд ками мекардем дар 9 тухм. 600 грамм орд добавит кардем. ҳозир дар духовка мемонем дар температураи 200 градус 30 минута тайёр мешавад. 30 минута и 25 минута тайёр мешавад. ин бисквити мо тайёр шуд. мо буридем ба 3 қисм тақсимш кардем. бисквит хунук шудана мо креми торта тайёр мекунем. 2 та сливки 35%, 200 грамм сахарни пудра. сливки, сахарни пудра добавить мекунем. миксер қати мезанем. креми мо тайёр шуд. 2 та сливки, 200 грамм сахарни пудра. торти мо тайёр шуд. дар болош 1 тамидори шоколада об кардем. ба болош рехтем. ҳозир холодильникда мемонемш 3-4 соат баъд тайёр меша. хуб кремаша каша. торти морам тайёр шуда. торти мо мулоим омада. маззаша хушрӯ, бисёр мулоим, бомазза, хушрӯ. марҳамат, тамошо кунед. раҳмати калон барои дастгиритон.